WNA asal Jerman masuk Islam di Masjid Haji ke Ciklemik. Setelah zuhur, seorang warga Jerman mengucapkan syahadat di hadapan warga Lamsepeng, Longbata, Banda Aceh. Testimony of this. I think God hears it. Forget about the rest. It's not simply your eloquent or not eloquent. You may say even in your own language, in German, in English, in whatever language you say. But simply, since you are here, of course, you want to listen in that way. What is the very basic of Islam? First, appreciation, languages, and so on. Simply to know each other. That's it. To know each other, not to hate each other. You know us, I know. You know us, we know. We appreciate the time. Knowing is appreciating, respecting, helping, or whatever. This is because of your own heart, right? To be a Muslim, that's right. Tak ada yang memaksa, jangan lupa. Ya, tidak ada yang memaksa beliau secara sendiri menjadi Muslim. Dan inilah pokok acara. La ikraha fid din. Lakum dinukum. Oleh Imam Syekh Masjid Haji Kecil Lebih Lamsepeng, Banda Aceh, didampingi oleh guru kita bersama Bapak Profesor Yusni Safi, juga banyak lagi saksi-saksi yang hadir di tengah-tengah kita pada hari yang berbahagia ini. Kami persilakan kepada Imam Syekh Masjid Haji Kecil Lebih untuk menuntun saudara kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Takbir, takbir, takbir. Welcome. Terima kasih saudara kami yang berbahagia. Next, berikutnya mari sama-sama kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari saudara kita yang berbahagia. Nama beliau sekarang diganti menjadi Muhammad Mahdi. Jadi kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Muslim people, they are very good people, I like it. But I see in this world some people they choose only one part, but they don't accept all. And I hope that I have a contact. Pengucapan syahadat dipimpin oleh Ketua Kemakmuran Masjid Haji ke Ciklemik, Kamaruzaman. Cangir WNA yang masuk Islam menyatakan ia masuk Islam karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan. Something like this, I say it's not too far away for the sake of Allah to come here with the plane. I have a long way, like 16 hours, and I come here. I see the people, and I see everything. It was very, how to say, my heart is consciously living another. I say I like it, I want to go this way a long time more, inshallah, to Jannah. Ya, beliau ini dalam perjalanan kehidupan beliau ini, beliau kan orang muda, ini jauh sekali dari rumah, dari negerinya, bahkan ingin mencari duit banyak-banyak dan sebagainya, cari kesenangan, tiba-tiba suatu saat sakit berat.
sakit beras dan Islamlah beliau di kampung. Kita harus kembali kepada Tuhan dan akhirnya beliau mempelajari Quran, kitab suci. Apa yang beliau temukan? Rupanya ada sebahagian Muslim yang tidak mengamalkan seluruh Quran atau seluruh ajaran Islam, diambil sebagian saja mana yang dia senangi. Dia tidak senang betul, dia ingin memahami secara total bahwa Islam ini rahmatil alamin. Dan kemudian beliau juga kenal dengan satu orang perempuan dari Indonesia, juga muslimah. Kemudian beliau berkomunikasi bagaimana selanjutnya. Terus perjalanan sampai kemari, dan mudah-mudahan ini akan menjadi perjalanan yang baik buat beliau, akan menjadi bagian hidup beliau sehat, walafiat, dan rezeki dan selamat. My last word is thank you to accept me and thank you for Allah. He has shown me this way. I want to do everything to be a good Muslim in the future. I say Alhamdulillah for everything. Thank you very much. Baik, yang pertama sekali beliau itu mengucapkan terima kasih atas kita menerima beliau di sini. Beliau ingin menjadi Muslim yang baik dan mengamalkan yang baik. Ya, semuanya alhamdulillah ingin hidup bahagia dan selanjutnya dan bahagian daripada masyarakat Muslim yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan demikian. Akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dan beliau ucap alhamdulillah, ini jelas sekali beliau bersikap puji-puji Allah. Dan mudah-mudahan ingat lupa jangan-jangan dia orang masuk Islam lewat beliau, lewat kita tadi. Katanya beliau lebih baik dari kita. Mungkin aib kita. Jangan lupa bahwa seharusnya orang masuk Islam lewat kita, melihat kita yang baik-baik ini. Kita jadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum